Yesu angasumbedza diabolo kugara. Yesu angori diabolo aswipere ngauri ndingasizviyambe. Yesu oita zvithu zvine mumwe namumwe angazviita. Nditodzonipa zvone ngauri ndingotiya zvishumisa namusi namachero navutshilo hame hoṱhe. Yesu ori diabolo zwo ṅwalwa ndi zwe a amba zwo ṅwalwa. Nga iṅwe nḓila Yesu o ya kha bugu ya Deuteronomiyo a bva na ḽiṅwalwa musi diabolo a tshi ri ni zwi ḓivha hani uri no tshidzwa. A ni ngo tshidzwa? Ndo tshidzwa murweni wa Roma 10:9. Ngauri arali u tshi ṱanziela muri na Yesu nga mulomo wau ari ro diabolo ane a ṱanziela muri na Yesu u ḓo tshidzwa. Ari murwe wa Roma 8:1. Zwino tshina u laṱwa kha vha ri kha Kristo Yesu. Ari murwe ndi nga zwi itisa hani? Vha Efesa 4:19. Mudzimu wanga ni ḓadzela zwoṱhe zwine na zwi lila u tovhedza lupfumo lwa vhurenani hawo. Ni ḓo tshimbila hani? Psalm 23. Yehova ndi mulisa wanga thi nga shayi tshithu. Zwo ṅwalwa zwibuguni. Zwine na tea u ita ndi u bvisa Bivhili na ri ni ngai diabolo i ḓani kha rilo kha i thome. Murweni o kundeya hana maanḓa. Murena washu ndi khosi ya dzikhosi a rilo diabolo nga mafhungo a Bivhilini. Petro ya thoma 5:8. Ḓivhuluwani fhaṱuwe zwina lwa diabolo mona tshi nga ndavha i vhambaho i tshi ṱoḓa ine ya mumila. A ri ḓivhi tshoṱhe nga zwina ḽa tshidiabolo. A ri ḓivhi dzi nḓila dzoṱhe dza diabolo na kushumele kawe. Kha zwoṱhe ni lavhelela u lwa hani ni noṱhe na wina na zwina ḽine ni ḓivhi tshithu ngaḽo. Diabolo u hone u tshimbila tshi amba ri songo vha tshidela ngauri u ita vhathu uri vha humbule uri hawo ha exist. O thanya nga maanḓa o vha too smart kha vhabebi vhashu Adam and Eva. So riṋe ri songo bulwa nga riṋe ro thanya mufhira ndi zwino ḽa vhukuma ngauri rani muvhone nga maṱo a zwi amba uri a khou ni vhona. Ndi ngani a khou ni lavhelesa? Ndi ngauri mudzimu vha khou ni vhona. Mudzimu vha ya ni funa zwi sa khathi uri ni ya tenda kana ni tendi. Mudzimu vha ya ni funa nga lufuno lwavho khaini ndi lwavhuḓi. Ende diabolo wa zwiḓivha ndi ngazwo a tshi ita zwoṱhe nga mbanḓa awe u tswa mulalo vhutshiloni yaṋu. Ende yanga neti zwi sa khathali uri ni nṱha hani lutendoni kana no ḓala hani nga muya mukhethwa. A ni nga ḓo swika hune diabolo a ḓo tenda mulandu. Ahuna, u ḓo dzula khou ṱhasela nga nḓila dzoṱhe. Bivhili ri kha Hosea 4:6 vhathu vhanga vha ḓo lovha nga u shaya nḓivho. Uri ri lwe na hezwi zwoṱhe ri khou tou ḓivha dzi strategy dza diabolo na zwikili zwoṱhe zwa diabolo na masole awe. Tshiṅwe tsha tshikili tsha diabolo ketshi Zwida Vhusiku. Mara ndi khou amba vhusiku ha musi ro eḓela. Mara ndi khou amba vhusiku ha zwifhinga zwi lemelaho. Zwifhinga zwa vhuwiki vhutshiloni hashu diabolo u shuma nga muhumbulo. U panga u ḓisola na kuhumbulele. O thanya nga maanḓa u ḓivha zwine muthu a zwi humbula mbiluni yawe. U shuma nga kha muhumbulo. U dzula u ṱhasela ni nga zwifhinga zwi konḓaho. A ri vhala Mateya 4:2. Musi wo no dzidzima zwiḽiwa maḓuvha a 40 na vhusiku ha 40 a u ya pfa nḓala. 3. Mulingi a ḓa amba naye a ri kharali u murwa wa mudzimu amba na tombo ḽi vhe vhurotho. O ḓa nga tshifhinga tsheso o vha a na nḓala. Ho no fhela 40 days hu sina na tshithihi tsha u ḽa. A ri humbula zwo ri Yesu a khou pfa mini a si khou ḽa tshithu after 40 days. Ndi zwone vha muthu saini a khou pfa nḓala saini ni tshi nga fhedza 40 days ni si khou ḽa. O vha si 50% ya mudzimu wa 50% ya muthu. O vha 100% ya muthu a vha na 100% ya mudzimu. A khou pfa vhuṱungu hoṱhe saini na nga fhedza 40 days ni si khou ḽa. Hanefhaḽa ndi yone he diabolo a ri amba na tombo iḽi ḽi vhe vhurotho. Diabolo zwa vhukuma ha fight fair. U dziwe ni mbudziso uri ni ngo tea u litsha ni nga si zwi kone. Ndi ngani a tshi dzula ita zwo raliho? Ndi ngauri ha ṱoḓi ni tshi lifhedza. Yakobo 4:7. Luvhone mudzimu i lwa na diabolo ḓo ni shavha.